nashimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana yacu yakoze kuguhamagara, yakoze kugutumira, kandi nanjye yakoze kungirira neza. Imana ishimwe. Turi kuri radiyo y'Imana. Amen. Turi ku butumire bw'isumba byose. Amen. Turi ku butumire bw'ubukomeye. Turi kuri radiyo y'ubukomeye. Imana ishimwe. Turi kuri radiyo y'umugabo akomeye. Turi kuri radiyo y'Imana y'amaboko. Haleluya. Turi kuri radiyo y'Imana y'ubuntu. Imana yishimwe. Twongeye gushima kubw'amasengesho yakoze. Tumaze iminsi tuvugana baje batari make. Ni ijambo umwami yashyize ku mutima yanditse muri Yohana 3:4. Sostenere ukidini rero umugenzi uwo ari wese yosoma gutyo murayihanahana. Yohana 3. Aha bamwe bari mu cyo mvuga murugoka. Nta wundi munezero mfise uruturi kumva ko abana banje naho nyine bamwe babitora. Yohana 3, Epître de Jean 3:4. Ni chapitre imwe kuva ku chapitre 1:4. Ni kamwe gusa n'ibyo wabitora. nta wundi munezero mfise uruturi kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mwahabonye siko babivuga none. Niko babivuga. Hari Yohana 1, apana Yohana umuvugabutumwa bwiza bwa Yohana. Oya, Yohana igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu. Ni ukuvuga ngo igice cya gatatu umurongo wa 4, chapitre 1. Wakwiye? Okay. Aravuga rero ngo nta wundi munezero. Kugira ngo tubyumve neza, hera ku murongo wa mbere, kumva iby'uyu mugabo. Ndashimira igikorwa cya Gayo. Jewe umushinga ntahe ndakwandikiye Gayo mukundwa, nkunda by'ukuri. Mukundwa, ndagusengera ngo umererwe neza muri byose, uhore uhangaye nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza. Amen. Kuko nanezerewe cyane hamwe bene data baza bagashingira intahe ukuri kwawe yuko ugendera mu kuri. Amen. Nta wundi munezero mfite uruturi kumva ko abana banje bagendera mu kuri. Amen. Imana ishimwe. Tutikijwe n'ibifungu by'intahe z'abantu benshi muri Bibiliya. Ukuri aho uzoba uri, aho uzoba uherereye, uzuciye bugufi wibuke ngo ndabigomba ntabigomba. Hari abankikuje, hari abo tubana, hari mu miryango, hari abo dukorana, bakwitegereza ubishaka utabishaka.
uva kuvuga ngo uri umukizwa, ni ukuvuga ngo wishize evidence, ni ukuvuga ngo uba wishize ahantu ku mugaragaro, kuvuga ngo uri umukizwa. Bya bindi ubivugisha wese muri atansiyo, ubivuge neza, uzobibamo neza, kuko umaze gutangura kuvuga iby'umwami Yesu ukajya kwishira ku ruhande, ubibamo neza, maze bakubona nk'uyu mugabo Yesu uvuga. Amen. Muribaza igituma nama navuze ibyo, nagenda kubwira igituma ndabivuga, gusura uko noronka imodoka, gusura uko noronka inzu, gusura uko noronka ibi byose twifuza. Ni uko ibyo byose hari umunsi umuntu azobirirana. Turi kumwe. Ibyo byose turifuza, nifuza. Hari umunsi Imana yobimpa kandi tukabirirana. Ikigira ikimazi, haleluya, ni uko Imana itwemera. Ikigira ikimazi ni uko aho ubaye, aho ukorera, ubukumi bwawe, ubugabo bwawe, ubusore bwawe, ubuvyeyi bwawe, Imana yo mw'ijuru ibikwemera. Ukaba utarashika kuri urwo rugezi ngo wumve ko mpemu w'Imana umwe Data yaduha mpemu wayo mu mitima yacu, yaduhinduye abana bayo, atakibwirikanya n'impemu yawe yuko uri umwana w'Imana. Utugira ikibazo gusumba aho worira wambaye ubusa, aho worira urashonje, aho worira urwaye. Haleluya. Igituma ndabikunda nuko nzi ko aribyo ndunduro y'umuhamagaro wacu. Igituma ndabikunda nuko hari igihe tuzovugana kandi rimwe ibyerekeye na volonté, ugushaka kwawe ko ari n'ugushaka kw'Imana. Tubishyire hamwe turabe ugushaka kwawe n'ugushaka kw'Imana. Ntibeye ahantu umuntu afunzwe, ahantu umukristo afunzwe, turaganira, ndamubaza, ntaramubaza n'ibyamufunze kuko murabizi gufunga abantu ni benshi, siko biri, plutôt ni byinshi, bifunga abantu ni byinshi. Pardon. Usanga n'umugabo ahagaze ku kwizera, arambwira ngo ndi mu ishuri naje kuvuga ubutumwa mu gasho, kubera badashobora gusemerera na hariya, jewe naje gusemerera ngaha kugira ngo uvuge ubwo butumwa, ni ukubera winjira aho hantu. Mwanyumvise podium iri mu gasho, yavuze ndavuga ngo umwami Yesu ntuzuye impemu. Arambwira ati ubu toilette zirera, mwanyumvise, toilette zirera. Arambwira ati dushe urera. Numva bwiye umugore wiwe ngo uzane na ya brosse yo koza muri toilette. Nanga sinorenza. Yesu yagize neza naho nyene. Hariho iyo dukijijwe dushavuye, usubira kubaza karyari yo kuri podium canka ryarindi, murabizi, mube muririmba kuko niyo ushavuye riraduka. Ndorere ngo bamfashe, sivyo? Ariko reka mbe ndabwira abantu, mube muririmba cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naributse ngo mube muririmba cyane, nihagera kuririmba, nihagera gusenga usenge cyane, kuko iyo washavuye ntumenye ijwi ryawe aho rigera. Turikumwe? Riraba rinini. Sabe?
iyo washavuye ijwi rigera kure uri mu cyumba uri hanze arumva uri hanze uri mu cyumba arumva uravuga hariho uwo twabana bamwita kiramvu ngo nguyo kiramvu kubera kuvuga rero byoba byiza usenze uririmbye uvuge ngo hari n'igihe satani ahora arikoresha reka narikoreshe kubw'icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Kandi byumve cyane niba bikugorana usaba uti Imana gabanya amapire y'uburake. Narivuze rero birakwiye neza. Narivuze ntisanze umukozi w'Imana mu gasho muri ako gasho arambwira ngo nta cyaha nakoze ndi kuri misiyo y'Imana. Bya bindi mpora ndababwira umuntu akubwira ngo espera muri Debora ko nzi ko musenga nta mukozi wondonderera ibyo si ntibisanzwe. Nta mukozi wondonderera agaca ducishamwo amaso ati Fabrice n'ukuri ndamuzi tumaranye imyaka iyi ndamuzi ati Imana ishimwe. Fabrice akaza agaca akarongo ashitse muri ka kazi ubwizigirwa bugahera. Ibyaha yakoze aranyitse bati wa muntu wampa igice kintu kimufunze. Arambwira ati ariko n'amahoro ubu ubushoborera twaretirera kuko ndi umwana w'Imana aho ngeze ngomba kugira impinduka. Ati madamu bwa buroso usubira ubuzane hari umuntu twazanye twari kumwe bwa buroso bwo koza ntuyamubwire na baby ntangura kumirwa nk'ibyo gusa mubwire na efreshineri azanye. Umugore amubwira ati koko urantuma ibyo aho wavuze byo gutaha. Ati hagarika umunota w'Imana utaragera n'uyu simvayo jewe niko ndavuga ubutumwa bwiza. Ati Umusilamu yakize ati ngira gutya nkumva ukuguru kuragwara nkamenya ko hari umuntu ngahagwara ninde arwaye ukuguru Imana iragukikije. Ati yari jewe ntari mu gasho yirirwa hanze kubera ubwizigirwa kubera ukuri ko kuvuga mu muntu hariho umuntu ubona nk'ukuri ubu ngomba kuvugana nawe ukuri mugabo sinabiteguye kubera byari mu nda kuva ejo kuba mu kuri kuvuga ukuri kugendera mu kuri. Haleluya. Kuba mu kuri kuvuga ukuri kugendera mu kuri kurya mu kuri kuryama mu kuri kubyuka mu kuri wane mwamenye ukuri uko kuri kuzogira iki Imana ikagucubahira ukuri. Uyu mugabo bwayo ejo naramurondeye ariko n'ubu nzomurondera. Hariho dictionnaire biblique ivuga amazina y'abantu umuntu yarayitwara nzomurondera kuko tumubona ngaha ntitumubona tuzi ko yari umwigishwa wa Yesu gusa mugabo nta mateka yiwe twumva Bibiliya avuga. Ariko kimwe aravuga umukozi w'Imana Yohana aravuga ngo mukuru ndagusengera kugira ngo unezerwe muri byose uhora uhangara nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza. Uyu murongo tuhora twifurizanya siko biri duhora twifurizanya niyo mwaka utasha twifurizanya tugasunika ariko tugasunika tutazi ibyakurikiye ngo aha igituma munezererwa cyane nuko yumvise ibishinga ntahe byiwe. Haleluya. Nuko yumvise intahe haleluya yuko agendera hehe mu kuri. Haleluya. Haleluya. Ndagomba nk'umuntu w'Imana nk'umukozi w'Imana murabizi ko muri abakozi b'Imana wisuzume iri jambo kwiyumva wumve ko uvuga ukuri ukagendera mu kuri ukaba mu kuri.
twarakumenye ijambo siko ukuri twarakumenye kuko ukuri kwazanywe nande ukuri kwazanywe na Yesu. Reka dusome mwumvirize Yohana wa mbere Yohana wa mbere ubutumwa bwiza bwa Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere ku murongo waho wa 11. Ndashaka ngo wumve neza kuko ibyagezwe byazanywe na Mose ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimye. Amen. Ibyagezwe byazanywe nande? Haleluya. Ibyagezwe byazanywe nande? Ariko ngo hari ubundi yazanye ibindi. Haleluya. Ngo hari ubundi yazanye ibindi. Ngo hariho Yesu yazanye ubuntu n'ukuri. Ndashaka guca umurongo mu mutima wawe no kubw'iryo jambo yuko ukuri tuvuga kwazanywe na Yesu, yuko ukuri gusabwa kubaho n'ukwa Yesu, si uko ababyeyi bawe n'ukwa Yesu. Bene data twarabyawe n'ababyeyi b'inyankamugayo. Hariho ababyeyi b'inyankamugayo batureze n'inyankamugayo, kandi hari ibyo baturesheje bidufasha mu nzira y'agakiza. Ariko Bibiliya itubwira ngo ukuri Imana idusaba ngo tugendereho n'ukazanywe na Yesu. Uko kuri rero umuntu umukizwa singoze umukizwa asigaye avuga ntavuga ukuri. Ukuri kwaduhezemo. Iyo ukuri guheze muri wewe ndagenda kubwira ngo umenye ngo Yesu ntakiri muri wewe, kuko aho Yesu ari hari ukuri, aho Yesu atari hari ikinyoma. Dusomere Yohana 8:44. Dusomere Yohana 8:44. Ndibaza Yohana 8:44. Iyo hatari ukuri haba ikinyoma. Yesu aritegereza abafarisayo, Yesu aritegereza abayuda, Yesu aritegereza ingene babayeho, aritegereza ingene bavuga, aritegereza ingene bakora, arababwirira ijambo. Mwebwe muraba so wamugwanizi kandi mwebwe muraba so wamugwanizi kandi ibyo so yifuza nibyo mushaka gukora. Uwo yahereye bwa mbere na mbere ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu kuri. Imana idufashe. Ijambo icyo rivuze ngo mwebwe mumeze nka so. Umuntu wese ari ngaha arafise akantu ko kwasi. Murabyemeye? Naho bakubwira gusa na nyoko hariho akantu ka so ufise. Abazungu nibo babitoye, abagore ubu bazokubita muri Debora. Abagore ba kino gihe mugabo byamyeho baciye umugani ngo reka umwana asa n'umubanyi, umwana wawe asa n'umubanyi. Abakuze bumvise. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanyuma abazungu bamaze kubimenya bacashira ko ADN. Umugabo yagiye hanze ati mfise abana 5 ADN, agasanga babiri gwiwe babisi gwiwe basa n'umubanyi. Muraseka
ivyo rero uyu munsi biracyariho kubera turafise utuntu dukora kuri data naho ndamuretse barabuye umwana bakarano kwa Esperance batabana yemwe barafise akantu base n'umubanyi ishatse kubabwira iki musimwe Yesu arababwira ngo murabasu kuko uyo yanabeshe ntaho yigeze ahagarara mu kuri iyo uri kurabeshe umenye ko ufise data oya simubana oya reka mutwebwe abene data binyishe mufise se wa wundi ikeba ukuri ni Satani igihe cyose ubeshe jewe nakuze bana n'umuntu abeshe niyo twahura n'abimubabira ndi umwana muri primaire umuntu akabesha ndatangara kubera navuga muri nabyara abana nzobarira gutya ngira umukobwa hanyuma byara abana ndababwira ngo mama byabigana ndagutwira ku munwa hanyuma batazi bakubaza inkovu bataha wabaye iki mu buzima bwawe uze wibuke ko ari ukubera kubesha ndababwira ngo kubesha ni icyaha gikomeye uba uhagazwemo n'umugwanzi uyu munsi umuntu arabesha umukristo ukamuhamagara akakubesha ngo ndaje ari mu nzu uyu munsi umuntu aramuhamagara akakubwira ngo ndi muri ville akiri kuri permanence igikoresho twaronse cyo kubesha iyi telefone nagana kubwira kubagororotse ku banyabyaha isumbya abandi kuba ibyaha kuko yerekana ukuri yerekana akaranga kaso kubesha ngo ntacyo ufise kubesha ngo genda ngo nzokurabira ngo uzugaruke ejo ukuri kwa Yesu kuvuga ngo ntuzuvuge ngo genda uzugaruke ejo wari ufise icumuha agusanga y'igihumbi mwene ndafise igihumbi va mu kuri gendera mu kuri Imana ishimwe kubesha abadamu n'abagabo bafite agakonti ko ku ruhande cyangwa n'ahato kagira ayafise ku ruhande umugabo atamenya umugore atamenya gorega namuzi ntiyonkumbira ntuzubikore kandi Imana izi guhe umudamu avuye ku mwana wawe tuzonezerwa amen icyo uzomubibamo nicyo azokwigura niba mubibamo ukuri azoba umunyakuri niba mubibamo ikinyoma abadamushaka sinzi ko babyagwa na Satani cyangwa bashiki ba Satani kubona umugore mubi nakaga gusumba umugabo mubi muzotunga abadamu bakana vuga icyose umugore mubi ni mubi nka Satani ndazi ko mutanyanka mukuba mukundatu ntacyo mumpora haleluya umugore wayo mubi ni ukuvuga ngo ni direct self-direct kuko akora ikibi yiyumviriye neza kandi uyu muntu arakugaburira arakuryamika arakwesera we Imana irinde abagore kuba babi ndababwira abamama ndababwira ababagabo mwabisoro twige kuba bakuri haleluya haleluya utigeze hagarara mukuri ni Satani kuko ibyo ufise ntatanga uratinya kuvuga ukuri kubera adatanga azotinda atanga mubwira ukuri uti nakanamuhaye 2,000
nakanamuhaye icumi. Hari naho gutanga kwawe ariko Imana yashimye kubahuza kugira ngo nazo babatanga. Amen. Cyangwa abamama umugabo uraza tukwiye muri viye, uraza tukwiye muri viye kuko niyaguhamagara muhira akagira icyo aguha iyo munsi ijoro ntirica kubera abadamu. Umukenyezi yakijijwe, umugabo yakijijwe, umusore yakijijwe, asa na se, asa na se nk'uko se yagushizemo akantu k'umubiri, niko data w'impwemu yadushizemo karakterisitike ziwe. Ugomba gusa na se. Imigani gatandatu ndabira iby'uhoraho, ibintu by'uhoraho yavuze ndibaza. Wumviriza icyaha kubesha aho icyo cyaha gishyirwa. Hari ibintu bitandatu uhoraho yanga, mbere n'indwi bimusesema. Ngo bigire iki? Bimusesema. Isesema nde? Uhoraho. Reka tubyumve ikintu kigali isesema. Siko biri siko biri ngo biramusesema. Ndashaka ko uyu munsi dukira dusa na data yatubyaye. Ndashaka ko uyu munsi uba mukuri ukagendera mukuri ugakuri mukuri wakosheje nakosheje anyica amfunga angira iki ariko hamwe inzaba yogira ngo ukacika ku iherezo ry'umuhamagaro wawe. Mwene data gendana mu mutima iherezo ry'umuhamagaro, uzoba mukuri naho bizoba bikomeye. Kandi ngo n'abacamanza bavuka bari ngaha ngo niyica ucebe igihano kiragabanuka. Aho ni mu mategeko yonyine y'igihugu. Iyo wemeye icyaha kiragabanura igihano kuko wemeye icyaha. Amaso y'ubwibone uharure wirabe urabe kutahava usesema ntahava asesema. Amaso y'ubwibone rimwe n'ururimi rw'ibinyoma. hagarara jya ko tuba hadukikijwe ukuri gusha. Umuririmbyi wa kantike aravuga ngo mpisemo kugira iki no kugira iki. Haleluya, bene data, haleluya. Ngo mpisemo guhora nk'inzu. Bigenda gute bene data? Ngo wiyoberanye tukubone ngaha uri umurongozi wa korale w'amasengesho, uri pasitori, sinzi icyo uri mu ishengero urimo, ariko ukaba wiyoberanya hagera gahumbezi bakakuyoberwa wawe, ukiyoberanya ingabire wahawe ukayicisha amafaranga, ukiyoberanya. Imana idutabare tukiyoberanya ngo ibyo bintu bisesema Imana. Erega icyo si nawe uramusesema. Ururimi rubesha ubwire uti n'ukuri espere ukampamagara muri espere simboneka byangoye. None iyo muntu yokurasiye ukuri kandi by'abagonga akakurasa. Barabwira intumwa mwayumvise bati hakana ko Yesu atari umwana. Siko bavuga hakana ko Yesu atari umwana. Amavuta urayabona, intambwe zishonje urazibona, ibintu bivuga ukaraba ukavuga none jewe ndazi ko ari umwana naramwakiye nk'umwana. Mugabo ndabye ibi na biriya birangoye, ugaca uvuga ngo siwe
siwe kugira ngo ukize ubugingo. Nagenda kubwira ngo abagomba gukiza ubugingo bwabo bazongera gute? None ko tubizi, niki gituma tugira umunwa w'ibinyoma? Niki gituma tubesha? Niki gituma tutaba mu kuri? Niki gituma tudakora ukuri? Niki gituma hari akantu wamurunga, hari akantu wamurunga k'ikinyoma? Harimo ukuri kutari ukuri kose. Amazi yabo arakora neza, akora byose neza, ariko ngo byose ntiyabikorana ngo umutima utungane rwose. Hariho Imana idushaka ko rwose wavuze ukuri mu ukuri kose. Naka yampezagiye yari yampaye 5,000 mugabo nawe ugomba kumpezagira, uwo mpezagira kuko urazi ko 5 ubwo yatatu bigura ikiro kimwe cy'umuceri canke kimwe cy'ibiharage. Niki gituma ubeshe ntuvuge ukuri kose? Mwene dada Vyose n'amahoro, uramahoro kandi inzara yamwishe, sibyo? Siko batuvuga tumeze n'amahoro. Ego byose n'amahoro. We acha Vyose n'amahoro. Ndashima ko tumenya kuri umukristo w'imwe mukomeye. Acha mwambie leo nilala njaa. Kama mko na kitu nisaidie. Mungu kuri kuza kuja mwitu kandi tuzogusabye kuko niwe yakubajije ngura amahoro. Mubwira uti amahoro y'umwami yama mugabe wanje umunsi umwana yarwaye. Amahoro y'umwami yamaho mugabe y'umunsi wanje hitwariye afisi ari umuntu w'Imana azokubwira ati bisa amajana 5. Mwene data urahura na mwene data wawe aguhe, ntuzumwumvire ubusa ufise mu mufuko. Bagukuri nawe ko mu mufuko. Oh haleluya! Reka ku mufuko wawe nawe mukuri, uko umutima wawe uri mukuri. Iyo umutima utari mukuri n'umufuko ntuba mukuri, n'isakoshi ntiba mukuri, no kwikona ntihaba mukuri. Muracamu haje umuntu hari ibihe nabayemo. Umwana wanje arambwira ati ndababaye sinzi ko umukozi w'Imana ari ngaha, barambwira ngo ninyegeze. Umuntu araja arambwira akumana ko yaravutse mukadusubikana yetu oya nzayibwira ababakeye. Umva kuba mukuri, kuba mukuri. Haleluya. Oya meza tukugira hejuru bigenda kwa rukuri nyene n'ukuri ko ndavuga. Hariho ibyo umuntu atovuga kubw'impamvu dukwiye gusengana ubwenge tugasengana n'umwuka. Dukwiye kuvugana mu mpemu tukavugana n'ubwenge. Haleluya. Nshatse kuvuga rero ngo iyo umuntu ari mukuri ibyibo byose biba mukuri, umufuko wa mukuri. Mwese byo kugira ngo umwana ntiyari yifise 1,000 upfumubwira ngo turagabura aya majana 5, siko? Ntukumvire mwene so ubusa yakubwiye ukuri, hanyuma wo mutima wawe ntuvugishe ukuri mu mufuko. Reka tube mukuri, tugendere mukuri, nawe ntukabeshe mu gusaba kuko ubisigaye bigoye gutaha kubera abantu batabaye mukuri, ugapfunya ukuboko hakuwo kugorora. Tube mukuri, ibindi bikeya dushe duheza n'amaboko abisha amaraso y'amiranga. umviriza nawe ikinyoma ngo kingana n'umuntu yica. Umuntu ari gucyumva ibyo bintu twisengere dutabara. Mu kinyoma kingana n'umuntu abisha amaraso.
yabera kandi tuzi ku kinyoma ngo ni akaha gatoya siko tuba twumvise ngo hari ibyaha bito bito ngo na binini kubisha amaraso y'ibyo binini ariko Bibiliya ivuga ngo ikimutera gusesera no kubesha bingana biri mu mugumwe no kubisha amaraso. Numva ko dukwiye gusaba imbabazi n'umutima ugera imigabo mibi n'ibirenge byihutira kwirukira ikibi n'ikirabona cy'ibinyoma kivuga iby'ubuhumyi n'uvyura ibitongano mu bavuga. Ndakubashimira n'intambwe gatoya umunsi umwe nanjye igitondo babwira ndashaka kuvuga barangabaza mwatubizi arambabaza sha ndakizwa rero cyane ndakizwa sinavuga numva ngo sinavuze hanyuma niko ndarondera umurongo umwami yampaye ndamusuzugurira mu mutima mwayumvise ndamusuzugurira mu mutima ndamusuzugura ndamuraba avec un regard d'Adam ijisho ry'agakengeri mwayumvise ububi bwanje nabaye kristo sinavuze abo turi kumwe kweri ntibumvise ababanyi ntibumvise kandi uriya habaye mugabo mu mutima namurabaya ijisho ry'agakengeri rya rindi umutima wanje numvuramo hanyuma rero ndagiye gusenga ndabasabye muraba ikintu cy'Imana kiba 21 Proverbe 21:4 niba ndabwira ngo madamu imyaka namaze nubatse narabonye ibintu n'ibindi narabonye Imana soma wa ijisho ry'agakengerwe n'umutima w'ubwibone n'umutima w'ubwibone bo n'itara ry'abanyakibi n'icyaha. mwanyumvise ijisho ry'ubwibone ijisho ry'agakengeri naramukengereye ngiye gupfuka uyo murongo ucuranze mu jisho ry'agakengeri n'icyaha kandi nari nkengeri mugabo ntavuze cyane naho niko nabizi no mu mutima byajyanye n'ijisho ibintu byose bati iryo jisho ry'agakengeri n'icyaha umutima w'ubwibone n'icyaha n'itara ry'abanyakibi Imana ibahezagire.